ke Ofisa Sili le pamomele wa fa'alauloa le tae tai tana vaia o le whalauloa ina o le fuafuaga lea mo tātou cruise tourism o se fuafuaga lea le ala tātou malamanuia lenei a tanata tāwhao mai mua e toe whaola ina ai le isi lea vaenga tāua o le alamanuia lenei a tanata tāwhao mai mua ma o le fuafuaga fo'i po le tourism cruise strategy o le fuafuaga lea na launch ana ni o se fuafuaga mua lea o faataatia mo le tātou vaenga lea o le atina'i o le tulaga na iai matua ia afia lava ia le vaenga lea o le tātou atina'i ina ua taunuu mai le koviti pei lava o le vaenga o isi ma vaenga o le tātou atina'i tanata tāwhao mai mua ma na iai ni fuafuaga fo'i na faataatitia i le agatanga lea o le koviti e whaapea e o'o atu le tausaga lua afe lua sefulufitu e na o le tolu i le fitu ni va'a tetele whaapea nei e o'o mai Samoa ia na iai fo'i ia se manatu e na o le 7 miliona i le 10 miliona se tupe po se leni fo'i tului e ono maua mai nei va'a ai peitai fia lava e whailoa atu e nisi fo'i whaamaumauga o tu mai no matou ofisa ua faataatia mai ma mautinoa e se fululua i le sefulu whā ni va'a tetele lau pasese e ono a afea Samoa i le tausaga lua afe lua tolu lua afe lua whā ma o se talafiafia lea i le tātou sekta po le tātou atina'i ma e talitonu fo'i ia talitonu fo'i i le matou ofisa wa'apia fo'i le atina'i o le aluanu leleia ia whapea ia le tele o va'a la pasese e ono afea Samoa Dua va'a ia sa mai e petu na mata mai autu i se tu whaamabua le tamai le au whaingo o e le tāwhao mai no mai va'a ia i singa tupe o le pesi vāni a mata i tu te tala meli a pasese Singa vai e le whaina o abatu se tali maututu i lea tūlanga ai antonu e mawhai o tuina atu matou ofisa se tala taimila tamai ia se whaamaumauma i se tupe maua i whapea fo i lea whaina o tangata na whai ona o mai Samoa e ono nei va'a na pasese Isi ana wa le fuka whai leo se taiana whapea anga i le tūlanga le mili la pasese Isi awa apa ile bila mapo ile tino le poko ise mai ai poko masani hotel malo mai so na mole atina o le sile vai na ta ua o le atina e nei o le tapatanga ta o mua o paala o pasese ma talu mai le koviti o mautino ai o te tau na iai se fuafuaga se taiala e taitai mai le tātou le nei vaenga o le atina'i ina ia mawhai ona solo fo'i runga o whainga o fuafuaga fo'i faataatia le malo e pei ana tau whaafonga atu fo'i i se whamtalanga o le cruise a Samoa Cruise Tourism Strategy o lo susulu lawa i lungo fuafuaga le malo pathway for the development of Samoa o le draft a sector plan a le tourism a le atina'i le mea sa whao mai mua ma isi lava fuafuaga le Pasifika ia ma le lalolagi fo'i manule mo le mano amaru lua tua fo tatu sina se ka ma topsi manule mo le mano ta pun tu lai mai le man le video de sa la lau mo le apio polinga ma le tulanga o le tau yana ina fo tatu watina o le ase tatu mai wa le fa pesa o tulanga mo ko tau te pena ia vaenga le tuai tau fa tau to se ala fo le le mo te sia le tu ta fa ma ma tu mai o fa tau Taia a tanga vaia ia pea mi sila fia fo'i o lea na tu atu le matou whaamatalanga nafi o matou o atu fo'i i o le vaenga fo'i ia tātou la manu ia Faatalanoaga ina fo'i ia la mataupu ia ma o lea ua tau whaia swala pule a salo o se taimi o luma ia o le atu ina atu fo'i se whaamatalanga i le tūlanga o iai le Faatalanoaga lea i le tūlanga o tūlai mai
le o se tūlanga lei lea me se mo tātou nei mo Samoa. O le fo ia wata mia mai ai, nisi o mataupu o loo Faatalanoaga pea I whanatanga le Pasifika. Te tau lava o na silisila tutoa fo I le tātou atunu I le tu a inga tangata ta whao mai mua mai. Tau te mana na o iai. Awa pea o ni tangata e o mai e whaaleanga whaapea tātou po o a lava ni o lato fuafuaga po ia I le ailonga e mana o tā mua ni tangata whaapea. Ai tātia mai le mataupu. I o lo tau whai tātou ofisa I whaapea foi. Sui o le tātou alama nuia e soalau pole ma whaatūlanga ni taiala. Ina ia mawhai o na tā ofi le mea lea ma le tuitula I mai le nai. Ele o atu se fase a tunisia na tule mai e fite na inga I lau tau pulema e se ili e se sosoani mata. Ele se sosoa inga manmato ofisa. Na le mai na lea. Tātou po ia o mawhena o ese atu ma le atu ia aile I se taimi e Faatalanoaga ia le mata. Can you comment on the impact of the video? Because it's been circulated on social media. Can you comment on the impact of the video on Samoa and bringing tourists? We all know what this kind of thing would do to a country as a whole, and especially the tourism sector. But as of now, we don't have any concrete evidence or proof that damage has been caused, because there are lots of people out there in the world who have been to Samoa and who are supporting our country. You know, people nowadays don't always believe what is on the social media. So if there is any damage, it could be minimal, but we are doing all that we can to try and minimize any damage or any detrimental effect that this video would have on Samoa as a whole. Ole afianga lea ole au fai fatal malu a whape se tūlanga whape tūla ina e fiso ta I mai na o tuma mai le pasea na abele o tūlu tanga le no leo leo pe anga isa o tanga le no leo ele se tato tūla fono e tau ona whao mai matu ofisa ona abele matu o le ofisa leo e mawhai lava ona abe lava le whakatali malu ia se lato tani ile ofisa leo I mawhai fo ona au mai ia mātou ia e na ia mawhai fo ona whai ia se tūlanga pa ia se mātou piso soani ai ile o ia se tātou tūla whono whai ia sa ona mai ia mātou ona awe leo mātou leo ai whai ona mātou ngā lua whatas sa mawhai piso soani ia pe atu lai mai tūlanga whai leo. So whai mai le tūlanga leo o tātou cruise ships I le tūlanga whai leo le au mai ai o wa aia manga I mai afe mai Samoa o le ale whangasolo e tāsanga ati tātou pe tāsanga mai lātou ina I mawhai o nā afe mai tātou atu ole ngaluenga whai whaatas e whai o market I mwhaalau I loa e tātou atunu ia mai ai mai se ai nei company ia wa ai tutono Samoa e toso mai e lātou I nei o lātou te silisi nei ia ai a fia ma mana o fo I wa ane ia mai ia o mai lava. Dale sa utu ele ba au ya le wa. Mau atu lan famtala se tali mau tu ya utu langa lea ia msalo le Samoa Port Authority le fala putu no fo ia faina mau mai ese famtalanga. How long did it take you to focus? Well, we started working on that towards the end of 2020. Ono COVID. Ya, lama nei ono COVID. Delay umai tatona lena.